بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم مويلي دویتا پیغمبر خپل ان آیت ملکه چه ویشکا نخا د بادشاہی د طالوت نخا د بادشاہی بداوی ان یأتیکم التابوتو شراب شیتا ستا صندوقو فيه چپاغی کوا سکینت من ربکم تسلیداد طرفا دربستاسو وبقیت او دارنگی پاتشوی شیونا مما دهاسنا ترک آل موسى چپری خودلوی آل دا موسى علیہ الصلوۃ والسلام و آل هارون و آل دا هارون علیہ الصلوۃ والسلام تحمله الملائکه چرا پور تکریبوی هغی لرا ملائکو ان فی ذالک بشکا پدیکی لآیتا خامخان خدا لکم ستاسو دپارا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو باورکون کی فلما فسر کلا فصل طالوت بالجنود چه جدا شو طالوت سرد لکرو قال ويلد ان الله چه بشک اللہ پاک مبتلیکم بنهر ازمش کون کدا پتاسو دیو نهر سرا فمن شرب پس چاچه اسکلوب منه ددینا فليس مني نبوي هوا زما دملگرنا ومن لم يطعمه او چاچه ونسكلي دين هرنا فإنه مني نبشكا غوا زما دملگرنوي إلا ما سوى من اغترف غرفة بيده ما سوا دهغ چانا چرا ڈککڑا یوالا پا پلاس پل فشربوا فسوس كلوا او طولوا منه دا نهرنا الا قليلا منهم سوا ذلك كسانو ذوينا فلما فسر كلا جاوزه چپور وتلوه وذا طالوت والذين كسان آمنوا چی مان راوڑیو معه دسرا قالوا نويلها ويلا طاقة لنا نشتاه الطاقة زمنغا اليوم ننرز بجالوت وجنودي فمقابلة جالوت أو داغد لخكر سرا قال ويلي الذين هكسانوا قال الذين ويلي هكسانوا يظنون چيقن لرلو أنهم بشكادوي ملاق الله خامخ كيدن كدي ذا الله سرا كم من فئة دير زلي ودلا قليلة ورا غلبت فئة زور ورو غالب شي پدلا كثيرة بإذن الله غالو يدل باندي بحكم ومدد الله والله مع الصابرين والله سرد صبر كون كنا